lom le chewa ve tak ka chola chu chung po in ka channel te min lo lut saka subscriber te alo kung zel ni ti ka sha ka lom ema tu na chang chuan the ang ayin ron active te ka lo tum ve le to anga voina ka ron tar lan tu chu eng ang skin type nge kan nei ti kha sha dan awlsam tak ka ron tar lang do na my skin type sha thi apoi mo ema mai cha te vun cha te nei kan du chuan kan skin type kan sha thi apoi mo ema chu tiral chuanin kema hi vun expert te mo tyang la mai han cham na lem ka nei lawa ame ro chu khatui ve awang le enge kema te ka thyamang to ka kain en le na satawang le kami mal experience te nei ve awangin midang tan pot lok na om thaya ka sha ta wangin he video hi sham karu ka skin type hi hloma lo chen ta ila pakhat na oily skin dry skin sensitive skin combination skin le normal skin ta te lo chen ta ila eng ang skin type ni ka skin type ani ti kan sha thaidan awlsam tak chu jan mu do na mai kan phi anga chuan product eng ma mong lovin kan mai ni ang khan kan mu anga chuan jing tho ve le kan mai kan chekang chuan kan mai kan chekanga kan mai kha alo mom tup ani chuan oily skin kan nei ti na anianga chuan chumi lawa chuan kan mai kha alo rawa alo dry ange te ang dry feeling sang kha kan lo nei ani chuan dry skin kan nei ti na anta achena rawa achena oily a kan shat chuan khate anga a in chopol ang kan shat chuan combination skin kan nei ti na anianga chumi lawa chuan kan mai vun kha alo chip sep sepa alo na ang khate ang feelings kha umani chuan sensitive skin ni nei ti na anianga bera chuan mai kha alo normala enge engma role mom khate ang feelings om lava apa ngai ve ka omani chuan normal skin in nei tina nya lom hle don nya tin chuba ka chuan boruak alzerin entina tuntuni puini tam kan mai lo mom tlang puita chuan thlasika chuan alo dang le theibok ta ni chuwang chuan season in change ang che in boruak en thlek ain thak ang che in kan bunte po ain thak the ani ti kha kan chele bok don nya chumi leba ka chuan kan period china me cha chu kan period don ten kan taksa danglam na ang khan kan buna te po danglam na oma kan mai te po alo bol pha theita khatyang anga khan hormones in thaka bang khan enge kan bun po kha alo in thak thei bokani ti ha kan chile bok don nya hema mi mal experience midang tana tok na lo om takin thlem kon soyanga tang ang ka shat ma han kai po hi ka blind de theilu tuka serum ka me shat chau hian serum pakhat vitamin C serum mangchina achalu tuka mai boltan acha ate anti awang khanin mai ti kha lo ngau kha anga khatya ang mai ngau na ani anti awang khan ka manganga ka mai kha angawanga ka mai kha alo num hlur tor khan ka nga ya chuan ka leilai khani puini bokta chuan vitamin C serum chu atlang puin oily nge nge ta kan han mang ve rungata jana ka mut puye ka mai kha athak na salut tuka jing ka thau phei chu I athak na sal tuka chuan ka phia rau vek bokani chu tian chuan ka mai khan achat pui lawa ka mai kha abul pha jokta ka mai kha achat pha na sa jokta ni chumi kan soi du chan chu mi in an nge ewang ron then engang pon product chama se kan nge pui lawin kan mai te po lo chat phei thei pa ta ni ke po khanin ka mai tam taka khan alo chat pha jo ka alo bol pha jo ka ni ama ero chu ka mangrei lawa kha thlasika lo mang taila ka ngai pui me thei jo ka ni khatyang khan kan product le te kan lo mil lawa ni po in handa chaila season in change huna te khan han le han mang le tai la chu tyanga chon kan ngei te po kan lo ngei jok thaya budin amila ngem ti kha shat thiam en thiam ve te kha poi mo me mani ole kha buin ta na karon talan thei chu ania ka channel te lo like saka lo subscribe saka chuan notification bell a khan min lo click sak turin karon som bak chewani bye bye